Yes, bakunzi ba Woka Ukire TV rero reka twongeye tubifurize kugubwa neza ijoro ryiza kuri udukurikira aho uherereye hose tubaye ikaze rero by'umwihariko muri ano masaha ya nimugoroba cyangwa se y'ijoro turashiraho kugira ngo tubapdatinge tubabwire uko situation ihagaze ku mirongo y'imbere ku rugamba dore yuko nyamuneka aricyo kintu kiba cyaturazanye ndetse kiba kinaturaje inshinga turaza kubabwira yuko nyamuneka urubanza rwa Lieutenant General Filimoni Yavi rwatangiye uyu akaba ashinzwa kugambana igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko kandi Ibaraka societe civile irashinja ubutegetsi bwa Kinshasa ikinyoma cy'inzego mu miyoborere y'akarere turaza kubikomozo tubive imuzini muzingo turaza kugaraka Kamanyora tubabwire yuko rwose abaturage bahahungi bafashe icyemezo by'umwihariko cyo kurenga ku byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika isaba nyuma yuko bikomeje kugenda bigaragara neza yuko rwose nyamuneka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyisaba bitagomba kugira gute bitagomba kubahirizwa turaza kuba tubikomozo tubiva imuzini muzingo tugenda tubapdatinga tubabwira uko situation ihagaze amakuru ni menshi cyane rero arebana n'umutekano politike na diplomasi inshuti z'akadasohoka ariko mbere yo kugira ngo n'ubundi tuyakomeze cyangwa se tuyinjiremo mu nyemirimbanzi n'isurize abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye dore yuko rwose nyamuneka ari abantu b'agaciro gakomeye cyane badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda ariko kandi bari mu gihugu cy'u Burundi bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari Uganda Kenya ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye tubaye ikaze tuyikoye ku mutima si ibyo gusa kandi bari ku mugabane w'Uburayi bari mu Belgique n'Ubufaransa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Canada turaza kubabwira yuko rero nyamuneka muri Beni abasirikare hafi 200 ba FARDC bashoje imyitozo yo kurwana mu mashyamba turaza kuba tuyikomozo tuyiva imbuzi n'imuzingo ariko kandi imyitozo ikaba ari imyitozo by'umwihariko ihabwa bamwe bita aba igo cyangwa se za Taiga turaza kubikomoza turaza kubabwira yuko FDL yaciye amarenga yo kugaba bitero ku butaka bw'u Rwanda turaza kuba tubikomozaho ariko kandi tuzi kubabwira yuko ingabo za Kinshasa subuye ibitero kuri M23 bikaba ari ibitero by'indege zanarashe mu misozi miremire y'Iminembwe mu bice bigiye bitandukanye by'Iminembwe abizi ko drone zarashe by'umwihariko mu gice cyanurwanza nkuko ndetse n'ahitwa za Mikenke hose hakaba hagiye haraswa turaza kubabwira yuko Uburundi bwateguye imyigaragambyo yo kwibasira u Rwanda nkuko amakuru ingenzi akomeje kugenda abitangaza ibi rero bikaba bibaye n'ubundi nyuma yuko bimwe mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi byagiye bigira gute byagiye bifatwa n'igisirikare n'ubundi cya M23 ariko bikaba ari ibice n'ubundi bikuta bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahubwo byegere i Burundi turi kumwe na muganga gakondo rero umwe mu bagukoraho rikaka uyu akaba avura indwara z'amoko agiye atandukanye avura indwara rero by'umwihariko nyinshi cyane harimo amarozi akavura indwara by'umwihariko bitegano atanga imiti ku bashakanye bagakira neza akavura n'izindi ndwara z'amoko agiye atandukanye mu mugane muri benshi rero kugira ngo abiteho nyamuneka kuko ubuzima ntabwo bugurwa amafaranga ni 200 ni plus 243 80 84 521 iyo nomero iyandikiye direct aho kanya ahita agufasha asigaye ibintu bikagenda neza muri rusange twirukatse cyane rero by'umwihariko ariko kandi ku rundi ruhande amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni kuwa gatatu rero tariki ya 12 2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no
mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yari iyobowe na Depite Hada Josi na Jeanne Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshingamategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano i Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe, by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Depite Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano, by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye, kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga k'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada bigatanze urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza, kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke, bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye ku biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake bwo kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo. Banasaba amahanga kurenga ku magambo, bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa
ry'umujyi wa Uvira, umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu y'Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 witwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo